Så er det tid til adjektiver og adverbier. Yes. Og vi har nogle sætninger, hvor der er en rigtig og en forkert. Oversætning. Og den første sætning er, Jill er en køn pige. Skal det enten være, Jill is a pretty girl, eller Jill is a pretty girl. Ja. Og det rigtige svar er selvfølgelig, Jill is a pretty girl. Det var en interessant historie. It was an interesting story. Eller, it was an interesting story. Det er en interesting story. Og så John maler meget smukt. Det er John paints very beautiful. Eller John paints very beautiful. Svaret er selvfølgelig John paints very beautiful. Nogen ser meget venlig ud. Your uncle looks very friendly. Eller your uncle looks very friendly. Og det er selvfølgelig your uncle looks very friendly. Yes. Bare lige sidste sætning her. Ja. Anne svarede mig temmelig ubesværet. Og det kan enten være Anne answered me rather rude, eller Anne answered me pretty rudely. Det er 2 eller B. Anne answered me pretty rudely. Så dagens joke. You must be an adverb because you modify me. Baby.